Koliko puta ste ga sanjali i poželeli da je on tu ili koliko puta ste je sanjali i poželeli da je možda baš tada uhvatite za ruku? Ukoliko ovakva osjećanja postoje u vama, onda vam preporučujemo da pročitate knjigu pod nazivom Opet sam te sanjao. Knjiga Opet sam te sanjao Ljiljane Šarac govori o liku nepoznate žene koja se javlja u snovima Damjana Šainovića, dajući nov smisao njegovom životu, otkada je izgubio suprugu i dete. Na pragu suicida i sopstvenog beznađa, Damjanova svakodnevnica nakon čudnih snova postaje drugačija. Prvo se javlja trag mirisa jasmina, zatim se javlja plava marama koja vijori na vetru. Pojavljuju se zidine neke nepoznate tvrđave, a onda se na kraju javlja nepoznato ime Irina. Sve toga nagoni da krene u istraživački jedan pohod i da vidi šta mu se to dešava. Damjan se malo po malo menja, dan zamenjuje za noć i seli se u drugi grad, da bi pokušao da istraži mistične prikaze u svojim snovima. U jednom trenutku u snu nepoznata srednjovekovna dama ga poziva da joj pomogne jer je to nekada davno u 15. veku dao kao obećanje. To mu menja potpuno život. On odlazi iz Ciriha gde živi, naseljava se u Smederevu i kreće put svoje žene iz snova, a zapravo se radi o Irini Branković. Kada se uz Damjanovu pomoć Irinina duša napokon smiri i on će pronaći mir blagoslovljen novom ljubavlju. Ona ga poziva da joj pomogne da joj lovci na blago ne razveju kosti i mošti jer su krenuli da joj pronađu i opljačkaju grob. I sada se zapravo zaplet pravi oko toga ko će biti brži, Damjan ili lovci na blago. Omražena i najnevoljenija srpska despotica, kojoj se ni danas grob ne zna, prokleta Jerina, dobila je priliku u ovom romanu da progovori kao žena, ispovedajući se iskreno i snažno i pokazujući novo lice toliko različito od onoga u srpskoj narodnoj tradiciji.